Ih, ini sedih wong. Di WA di kamari ongko online tuh dibales-bales. Namanya. Aing nggak ada nyamper. Jahat rokok aing mah. Mesti historikin yo ngawe aing. Nyata buka ngecetan mbak aing nana doh berisi ujur aing mah ngobrol tara mandi awak nembol lauk deh doh. Nanda wong, gelandang dewe. Ih, ini nek diyakin kadangnya kan tadi aing ngomong. Nah ada wong, gelandang bae dewek. Ya tadi kadangnya kan. Padahal atul imah di ditu deket. Atuh sok sada deket-deket nga WA. Kumaha aing atuh? Gengsi atuh. Naon sih maksudna? Tanya yang dikebug dumpat. Ah, Wong. Hah? Gian lanjut. Gus, wong, Gus. Lawan jam kolot. ya kalau ge da mamane mah kumaha tuh. Naon sih maksudna? Gus. Tenang, diplot. Atuh, wong. Tangga ge duduk bae. Duduknya tadi kadet teh. Enggak sih. Naon deh sok. Gus, atuh. Bae na deh sih. Gus cicingnya. Aing ka dieu lah, ular putih. Duh, saya tak berbahaya sih, ku aing sia manusia mah. Teh saya budak kamari bege. Amun dihajar teh saya sabaraha ieu atuh. Sia lagi bae kai sok bae but deuk gana. Sok atuh. Kadangnya kan tadi. Katanya atuh deket di dia. Terus nah, masih Duduknya tadi kadet teh. Level geus tieu lagu. Ieu mah aku yang salah ini. Nah, saya teh.